Ni maandiko mawili tutaunganisha. Mubajya mwijuru. Wale ambao wanaenda mbinguni. Uwo bisi intwari iruta abandi bose. Yule ambaye ni shujaa kuliko wanadamu wote duniani. Nuwageragejwe ibikabisha. Ni yule ambaye amejaribiwa. Nuwahemukiwe bibi. Ni yule ambaye ametendewa mabaya. Nuwiciwe nuwasahuwe. Ni yule ambaye wameua watoto wake, mali yake imeporwa. Yarangiza akora ibintu bibiri. Baadaye anafanya mambo mawili. Icyambere, jambo la kwanza ngo ategeka uburakari. Kusema anadhibiti hasira yake. Hari igihe umuntu aguhemukira. Na wakati mtu anakutendea makosa. Ugacha mu gitondo umuri hejuru mufiteho ijambo. Asubuhi unakuwa juu yake ukiwa na neno kwake. Aho wakanda hose ubuzima bwe wabukura. Vile unaweza ukamfanyia, unaweza ukamuua. Iyo wageragejwe wahemukiwe bibi. Umejaribiwa na kutendewa mabaya, ugategeka uburakari bwawe, unadhibiti hasira yako. Warangiza ukababarira abanzi bawe. Baadaye unasamehe maadui zako. Bene uwo niwe ntwari kuruta abandi bose. Yule ndiye shujaa kuliko wanadamu wote wa dunia. Mwisi ninde ntwari? Katika dunia ni nani shujaa? Ngaho mu gitabo cyitwa manuscript ya 3 yale yaliyoandikwa na vidole vya Ellen G. White 314 314. War and bloodshed have been, intambara no kumena amaraso byabayeho, vita na kumwanga damu vilivyofanyika, still biriho, vipo, and will continue to be, kandi bizakomeza kubaho, na vitaendelea kuwepo. Intambara kumena amaraso byabayeho, vita na kumwanga damu ambavyo vimewahi kuwepo, biriho, vipo, kandi bizakomeza kubaho, na vitaendelea kuwepo. N'abarindiriye ko bizashira muri iki kidashoboka, wanasubiria kwamba yataisha, haitawezekana. War is popular, intambara nigikwira. Nikusema vita inaingia kila mahali. To kill and destroy is in the sight of the world, to be brave worth of reward. Kwica no gusenya, mauaji na kubomoa, mu maso y'abisi, katika macho ya wanadamu, ya watu wa dunia, nibyo bihindura umuntu intwari ikwiriye guhabwa ingororano. Hiyo ndiyo inamgeuza mtu shujaa ambaye anastahili kupewa thawabu. Izi ntwari zirasa. Hawa masujaa wanafanana mwisi. Katika dunia, kwica, kuua, gusenya, kuharibu, kurimbura, kuangamiza, nibyo bihindura umuntu intwari. Hayo ndiyo yanasababisha mtu anakuwa shujaa katika macho ya wanadamu, ikwiye guhabwa ingororano, ambayo yanastahili apewe thawabu. Mubajya mwijuru rero, katika wale abiria wa mbinguni, kuhemukirwa bikabije, ukitendewa mabaya, ugategeka uburakari, unadhibiti hasira, ukababarira abanzi, unasamehe maadui, nibyo bigira umuntu intwari. Hayo ndiyo yanakufanya uwe shujaa, ikwiye guhabwa ingororano, ambayo itapokea thawabu. Mbese ibintu birahuye? Je, haya mambo yanapatana? Mumenye uko tugenda twebwe. Mujue vile tunatembea. Mureke nge namwe tube maso. Hebu nyinyi, sisi na nyinyi tukeshe. Intambara ze kutwanduza, vita isituchafue. Ni ibimenyetso byo kuza kwa Yesu, dalili za kuja kwa Yesu Kristo. Na akanyafu ko kudukangura, kusema ni fimbo ya kutuamsha, au kiboko. Nukuna murangwa amashami yari yishingikirije ku isi. Kusema ni kuamsha yale matawi ambayo yalikuwa yanategemea dunia. Ni imirindi yo kuza kwa Yesu. Kusema ni dalili za kuja kwa Yesu. None Biblia ikatubwira ngo nitubona bibaye, Biblia inasema tuonapo yanaanza kutukia, tuzararame, tuinue vichwa vyetu, tutumbire mwijuru, tazame mbinguni, kuko gucungurwa kwacu kuzaba gusohoye, kuwa ukombozi wetu unakaribia. Nimureke nge namwe tubigira intego. Hebu mimi na nyinyi tufanye malengo, ababi be kudutesha ubugingo bwawe, wale wabaya wasituzuie kupata uzima wa milele. Mu izina rya Yesu, katika jina la Yesu, amina. Asante.